Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama uko na furaha utashangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Tunasema umshangilie ndio Yesu Kristo. Bwana ametupatia neema ya kuwa hapa. Haiko kusema tuko ba special, lakini neema kutoka kwa Mungu. Ndio maana Daudi anatuambia, nalifurahi waliponiambia nende nyumbani mwa Bwana. Na katika nyumbani mwa Bwana ni pale kuna furaha. Katika nyumbani mwa Bwana hakukuwake huzuni. Ndio maana nikusihi kwenye huko uandae furaha katikati yako ili Mungu aweze kuongea na wewe mchana wa leo. Kama ulikia hauna furaha, acha basi Yesu Kristo akupe furaha mchana wa leo. Tunashukuru Mungu ambaye ametupatia kibali cha kusimama hapa. Pia tunakushukuru wewe ambaye uliacha yote. Tunasema Mungu akubariki. Tunasema Mungu akutendee mema. Nimeona kweli katika sifa na maabudu watoto wa hapa wanamchezea Bwana, watoto wa hapa wanamwabudu Bwana. Kila mtu wote ule ambaye anamwabudu Bwana, Bwana hamwachaji kisa alikuja. Kila mtu wote mwenye alimsifu Bwana, Bwana hamwachaji kisa alikuja. Kila wote ule mwenye anaumwaka magoti yake anashusha chini kwa ajili ya kuabudu Yesu Kristo. Biblia inatuambia kwamba hakuna siri kama ile kama kumwabudu Bwana. Na wewe ambaye unamwabudu Bwana kwa kweli na kwa haki, acha Baba apokee maabudu yako, na anapopokea maabudu yako imfanye Mungu atende katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Siku ya leo tutasoma mafundisho yetu ndani ya kitabu cha Mathayo sura 7 na mstari wa 15, na tutasoma tena mu kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 na mstari wa 13. Tusimame sote kwa kuliheshimu neno la Yesu Kristo. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 11, 13e verset. Wakorintho wa pili. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Amen. Amen. Shangilia kwa neno ambao mimi najua kupitia hii mafundisho Mungu atafungua maisha yako. Amen. Tunasema kupitia mafundisho ya leo Bwana atafungua maisha yako. Leo Mungu hakutupatia neema ya kuhubiri, lakini Mungu ametutuma tufundishe watoto wa Mungu, na mada ambayo tutafundisha watoto wa Mungu inasema mbinu za shetani kuwateka watoto wa Mungu nyara. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuonesha mbinu za shetani ambazo zinatuma shetani anashika watoto wa Mungu nyara. Na inawezekana pia umeokoka, umebatizwa, unamtumikia Bwana, lakini shetani anakuteka nyara. Na mwingine atajiuliza, kwa nini nimebatizwa? Kwa nini nimepokea Kristo? Na mchungaji anasema shetani ananiteka nyara. Biblia inacho nikwambia kwamba ingalao umebatizwa, ingalao umeokoka, haitazuiza shetani kukia kujaribu maisha yako. Kwa maana Kristo yeye pekee ambaye ni Mungu, mkitabu cha Luka sura 4, alipomaliza omba siku 40, shetani akakuja kwa kumjaribu. Kumbe nawe kama umeokoka, haijazuiza shetani asikujaribu. Kama umebatizwa, haijazuiza shetani asikujaribu. Lakini kia muhimu ni kujua ni mbinu gani shetani anazitumia kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio maandiko yanatuambia taifa la Bwana linaangamia kwa kukosa maarifa. Na inawezekana unaangamia, unateswa kwa kuwa haujue ni nini ndio inatesa maisha yako. Na Mungu alisema siku ya leo tuongee na watoto wa Mungu, tuwaambie ni nini ndio shetani alifanya kwa maisha yao, ni njia gani shetani alitumia kwa kufunga maisha ya watoto wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Na juma ambayo ilipita tulikuwa tunazungumuza, tukasema jinsi shetani anafanya kazi ndani ya makanisa. Na leo tuko na pointi 3. Tutazungumzia jinsi shetani anafanya kazi ndani ya makanisa
Pointi ya pili tutazungumza namna gani shetani anafunga maisha ya watu, na pointi ya tatu inasema namna gani watu wa shetani wanatoa masakrifisi ama wamapana kafara. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi najua hizi pointi tatu ndio zinabana ama ndio zinasababisha maisha yako kwa maisha ya matatizo kila leo. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana tunaweza kuambia Mungu akubariki. Na unasema kwa nini baniambia Mungu aniweke lakini sibarikiwe? Pia nimeacha nikwambia kwamba hauwezi ukabarikiwa na kuna mahali umefungwa. Kumbe cha kwanza inabidi tukuoneshe ni wapi ulifungwa ili ujue kuomba Mungu, ndio wakati baraka zinakuja zipate nafasi. Bwana tusaidie sana. Mtu mweko mprison centrale sasa atompatie gari, haitamfalia, hata weza ingia ndani kwa kuweko ndani ya prison. Na wewe ndio vile huko unaomba baraka, unafunga, unakesha, ulishatoa, unachoka, lakini baraka usione. Kwa nini? Kuna mahali fulani shetani alikutia ndani ya gereza. Bwana tusaidie sana. Na tuingie katika pointi yetu ya kwanza ambayo inasema jinsi shetani anatumika ndani ya makanisa. Na tulisema ya kwamba shetani leo alishageuza strategy. Zamani sasa tulikuwa watoto, kuma village kwa tulitoka kulikuwa manyumba za wafumu. Kulikuwa bunyumba kwa kidogo sana. Na wote mwenye alikuwa anaenda kule watu walikuwa wanajua ule ndio anaenda kwa wafumu, ule ndio wa shetani. Na wakati injili ilipoendelea, watu walikuwa tena hawaende manyumba za wafumu. Na shetani akakutana ya kwamba misio yake inaanza shindwa. Akajifunza nifanye tena nini? Shetani naye akapitia tu makanisa za Bwana. Ile manyumba za wafumu, shetani akaacha ile system, leo akafanya naye makanisa. Na hizi makanisa tunaziona kama vile kanisa ya Mungu, lakini haiko makanisa za Bwana. Bwana tusaidie sana. Na nikaambia watu kusema ya kwamba makanisa tuko nazo leo, omwe tukijikaza tuko na dipu za maeglise, ndio maeglise za Mungu. Lakini zote unapoona, si ya kuambia jina ya kanisa fulani, lakini ni Bwana akufunulie ni wapi wanaomba Mungu wa kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Na inawezekana na wewe pia ulishatembea na ukajikuta unaingia katika zile kanisa za wajumbe wa shetani bila wewe kujua. Na pale wakateka maisha yako nyara. Na hao wajumbe wa shetani, kama hauna ufunuo kutoka kwa Bwana, hauwezi ukawajua. Kwa maana nao pia wanafanya hivi vyote tunafanya mkanisa, na wanafanya miujiza mikubwa sana. Na inapeleka watoto wa leo ama Wakristo wa leo kusema ya kwamba hapa ndio kuko Mungu, hapa ndio kuko moto. Bwana tusaidie sana. Kwa kuwa hii makanisa wakati wanafundisha, nikaambia watu wanaitilize maji, ndio wanaita maji sainte, maji matakatifu. Bwana tusaidie sana. Na banatumikisha systeme, nilifundisha tena nikasema banatumikisha makabal juife. Na hapa watu kubaelewe kwa nguvu, kwa maana nao banaomba gisi tunaomba, banahubiri gisi tunahubiri, banaimba gisi tutaimba, lakini kubajua kama ukupewa ufunuo ama kama ukujaliwa neema kusikia mafundisho, unaweza ishi nao na maisha yako yanafungwa pale na hautagundua kama ni wajumbe wa shetani. Bwana tusaidie sana. Na hapa bakabaliste nabo banapreshe Biblia, banasoma Biblia na banahubiri Biblia. Bwana tusaidie sana. Kwa maana tunasema banaita magie sainte, banatumikisha Biblia nabo banataya jina la Jésus. Lakini Jésus mwe banataya haiko Jésus Kristo wa Nazareti, hapana. Jésus mwe bakabaliste banataya ndio banaita PX Kristo roi. Banakuwa na mwingine Jésus banatumikisha, banamuita Jésus Yustu. Banakuwa na mwingine Jésus Bara. Na utafika pale unasema kwa nini naye anataya kwa jina la Yesu, anataya kwa jina la Kristo? Na unasema inawezekana kweli Mungu wa kweli iko hapa. Bwana tusaidie sana. Kumbe habatai Yesu Kristo wa Nazareti uliyempokea, habatai Yesu Kristo aliyetufia msalabani, lakini wanakuwa na yabo jina yabo Yesu wanataya. Na unasema pale nako wanatayaka Yesu, pale wanatuhubiri habari njema. Na aba kabaliste anaweza kuhubiri juu ya kuacha dhambi, anaweza kuhubiri juu ya returu ya Yesu, anaweza kuhubiri juu ya upendo. Bwana tusaidie sana.
lakini mbinu yake haiko kupeleka muuzima wa milele, lakini mbinu yake ni kupeleka moto. Bwana tusaidie sana. Na wakati unajikutana kuwa hapa, hata kesho bakuambia unasema hapana, mnasemea kanisa yangu bongo. Jumla wanatuambiaka tuache dhambi, mule wanatufundishaka upendo, mule wanatufundisha kusaidiana, mule wanataka chini ya Yesu. Bwana tusaidie sana. Na inawezekana na wewe uko hapa, ulisha tanga unatembea na ukajikuta kwa hii nafasi, nikakuwa chanzo ya kuleta magumu mu maisha yako. Bwana tusaidie sana. Na aba kabalisti, wakati uko nafundisha nikasema shetani anawapatiaka pouvoir ku 73 demo. Hii 73 demo ndio demo zinakamata control ya maisha ya watu. Ndio mko magonjwa, maladi ni demo, pauvreté ni demo, ile maaksida ni demo, chômage ni demo. Ndio inaconstitue le 73 demo. Bwana tusaidie sana. Na ukabaliste banampatiaka pouvoir na autorité juu ya 73 demo. Ndio nakutana kabaliste anaweza fanya deliverance, lakini haiko deliverance ya kweli. Kwa kuwa yeye basha mpatia autorité, akikuona kama uko na pepo ya magonjwa ndani mwako, facilement atafika kwenye uko anakuambia maladi so, na magonjwa yanatoka pale pale unapona. Na unasema kweli Mungu wa kweli iko hapa. Kumbe yeye iko na autorité ya kuamuru ile pepo, tuiko superior kushinda ile pepo, na pepo inamutii. Lakini wakati ile pepo ya magonjwa inatoka, shetani hawezi jitosha yeye peke. Magonjwa ikitoka utaona magonjwa yanatoka, lakini anakokota umaskini anaiacha ndani mwako. Bwana tusaidie sana. Na kwa Kristo wa leo sio nafaa analizo nasema hapana. Depuis nilianza enda kuSSR, mbona nilikuwa tuna hii magonjwa hapa kuniponeshaka, lakini kufika tu hapa siku moja mimi napona. Hapa ndio kuko Mungu wa kweli. Ese kubafumu watu waponeke kubafumu. Si mfumu na anaponeshaka watu. Bwana tusaidie sana. Sasa bale bafumu biko makanisa banakuwa na sisteme ya pili. Ye banafanya deliverance. Na hii deliverance ya banaifanya na watu wanaona ni deliverance. Banafanya namuna gani? Banaopera kana ba ange, ndio banaitaka ba ange de chi, ba malaika ya giza. Na wakati iko na opere anafika mkilte, ule kabaliste anakamata autorité kwa watu wote biko mwele mkutano. Ndio nakutana mtu anayesimama kwa madhabahu anafanya mkono hivi, hiki pande yote watu wanaanguka. Anafanya mkono hivi watu wanaanguka. Unajua kisi huyu iko na nguvu za Mungu. Kumbe kuna maesprit aisha kamata control ya nyie bote. Kwa nabeba tu mkono ni sherti nyie bote muanguke. Na ukiangalia mzuri, watu wanaangukaka kisha pale pale wanashimama. Sasa deliverance gani hii? Bwana tusaidie sana. Na kwa kuwa Wakristo tumefungana macho, maandiko yanasema tuko mnyakati za mwisho na wajumbe wengi watokea kwa jina la Bwana na hawako pamoja na Bwana. Na unasema na we kweli ule ndio pastor yako na moto. Unajibeba wewe peke moto bila kuona. Bwana tusaidie sana. Na deliverance yake mtu anasikia kuna demo. Anafika mbele yake ile demo inaanza lalamika. Anayamutu anasema demo so. Na ile pepo inatoka, mtu anakilalamika, anakimbia chini analalamika, mtu anashimama. Watu wanasema ni deliverance. Ila iko deliverance ya watoto wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Kuna kuwa ya pili, ya tatu, banatumikisha profesi. Na hii kabaliste banapatia kalicho ya tatu. Na hii licho ya tatu ndio leo sasa inakamata sasa watoto ya Mungu kumikono. Leo ukiangalia hii kizazi kinapenda profesi kushinda kila kitu. Bien aimé niwaambia kwamba hata upande ushuke unabii hawezi kupeleka mbinguni. Kile kitakupeleka mbinguni neno la Bwana. Na shetani aligundua akajua ya kwamba nifanye nini juu nishike kizazi mateka. Leo ukiangalia kanisa kama hamuna manabii, watu hawatakuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa lilikuwa na manabii sawa wetu wetuko nabo bakiomba kuomba Mungu, bakuambia vitu vya kweli. Unasema wale habana moto, wale wananitabiaga tu magonjwa na kufisha, wananitabiaga tu vya mubaya vinatimilika. Mbona habaniambiaje kama napata franga? Unasema kumbe fone nitafute bakuniambia vya mzuri. Bwana tusaidie sana. Na hii profesi ndio banaitilize sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hii profesi banaitilize namna gani? Du shetani naye Mungu alimwachiaka mamlaka. Shetani iko na pouvoir yote. Aba kabalisa banaopere namna gani?
wakati anaingia mkilte tunasema anakuwa iko na connection ya ba ange de chi, na wakati anaingia mkilte bale watu yote benye biko mule banaingia mkilte iko deja na autorité juu ya bale watu yote. Ndio unaweza kutana profete au sheikh analokalize numero kwa telefone, sijui kama tushaka bisiki, anasema tu mimi naona 0992728779, unashtuka numero yangu, alipata numero yangu, Mungu mzima, na unasikia pale pale furaha, unaweza anguka hata chini. Bwana Yesu asifiwe. Bakabalisti monde kabal mu prophétie banakuwa na numérologie kabbalistique, njo inabarevelaka ile ma numero ya telefone. Numérologie kabbalistique inapasha mwambia kila kitu teko na chiffre. Kama uko na makuta mfuko, anasema na kuambia mimi niko na $100, $20, $30 mfuko yako, na unashtuka unasema kweli alijua huyu mtu yuko na Mungu. Sasa question mimi nauliza kila siku watoto ya Mungu, eske kweli Yesu alitika kufa kwa msalaba juu akwenda tuambia manimero ya telefone? Yesu alikufa kwa msalaba kwenda tuambia franga ziko mfuko? Tufunguke macho watoto ya Mungu. Amen. Na aba bato wanatumikisha hii maji mwi numerologie kabbalistique, unaweza kuwa unavala single kuko numero ndani, anakulokalize kwa ile numero, anakuambia mimi naona unavala single banaandika kwa 5, ni nani mkutano? Unakumbuka ni mimi unashimama, unasema Mungu ananilokalize. Bwana tusaidie sana. Mimi najua vitu niko naongea hapa kwetu Goma habia kuwa sana, lakini vitakuwa, lakini Mungu ameleta ufunuo tufundishe watoto wa Mungu, tufundishe kanisa ili wakati vitu vinafika tukua deja tunajua, tusianguke mu mitego. Na wakati anakulokalize, anaweza kulokalize kwa numero ya kiato, anasema mimi naona mtu anavala numero 32, anavala kiato ya Jordan banachapa hapo 5, unaangalia ni wewe unashimama, unasema kweli Mungu mzima iko hapa. Bwana tusaidie sana. Unasema Mungu iko hapa. Kisha anakuambia sasa nini? Anakujua aba magicien de wanatumikisha makabale juif, haezi ingia mu maisha yako sana kama wewe peke yako kumpatia autorisation. Anakuuliza ka je peux prophétiser, unamwambia prophétise. Sasa tu unasema prophétise, unamfungulia maisha yako, ndio anakusoma wewe wote. Sasa anaanza kuambia ulizaliwa fasi fulani, ulikuwa hivi, babako ndio fulani, mamako ndio fulani, hivi na hivi. Unasema vraiment ndio Mungu. Bwana tusaidie sana. Sasa mimi nauliza hivi, kama mtu anakuambia jina yako, anakuambia jina la baba yako, anakuambia kwenye ulizaliwaka, anakuambia vile ulikula jana, anakusaidia na nini? Basi ndio unabii ile. Lakini ukiangalia hawa wote wa pasteri leo wanatumikisha makabale juif, ndio prophecies zao zile. Bwana Yesu atusaidie sana. Na wakati anakuambia je peux prophétiser, unasema prophétise, unampatia accès mu maisha yako. Wapi kwa nabii wa Mungu analomba mtu autorisation tu atabiri? Nabii wa Mungu anakuiaka anakuambia, Mungu anamwambia. Mais aba kabaliste kama hauya muitikia hata penetre mu maisha yako, ndio maana anakuambiaka je peux prophétiser, unasema prophétise. So naitika tu, bale ba ange banaingia maisha yako, anasoma maisha yako kama vile kitabu, ndio anaanza kuambia, anakuambia. So natoka pale unasema kweli si ona Mungu saa huyu. Bwana tusaidie sana. Na aba batu banapanama profesi na zingine za kweli, haiko za bongo. Ukiangalia wakati Paulo na Sila walikutana na kijakazi mwenye alikuwa na pepo ya kuaguza, alibaonaka katabika akasema aba ni watumishi ya Mungu ba kweli, banatuletea habari njema. Si alitabiki kweli? Lakini alikuwa anatumikisha nini? Mapepo. Na aba kabaliste banapanama profesi za kweli. Tuna mfumo, ukienda kwa mfumo atakwambia maisha yako yote. Bwana tusaidie sana. Na sasa kabaliste anakuambia kesho huko unapata $100 na kesho unaipata, unasema si ona Mungu saa huyu. Bien-aimé, tusidanganyike. Bien-aimé, tusitekwe nyara. Bwana tusaidie sana. Wakati anakuambia kesho utapata, unapata, unasema njoo Mungu huyu. Bwana tusaidie sana. Banakuwa na system yenyewe banatumikaka ndani. Wakati anakulokalizia na kuambia shimama, anakuambia piga pa 2. Jinsi uko unapiga pa, uko anamfungulia maisha yako, anaingia ndani. Na shetani akiingia mu maisha yako hakuachake vile. Ndio maana nakutana batu, taifa la Mungu lilishafungiwa, makanisa za Mungu leo tunaomba, tunakesha, lakini batu hawafunguliwe. Kumbe batu waliingia mu maaliansi za shetani pasipo kujua. Ndio maana mbele uingie mu makanisa bien-aimé. Acha nikusini kufunulia ijambo. Mbele ingie mu makanisa, anza piga magoti uulize Mungu, eske Mungu hii kanisa ni kanisa ya kweli? Usifate vitu ya kuangara.
usifate maluyenge. Bwana tusaidie sana. Na aba kabaliste banakuwa na ingine miracle banaoperaka. Aba profete anaweza kwa mazabau anasema voila mina komande ba ange basukume franga mu konte ya batu fulani hapa mu Airtel Money. Sijua kama ushasikia bibitu. Kama yashasikia? Pale pale ana libere. Unaona message na kwa telefone $20 inaingia mu telefone. Na unasema Mungu huyu. Sasa sikia kweli Mungu anaweza tu mkanisa ashuke hapa juu ya kutupatia makuta mu telefone. Na mwingine ana multiplia kama mega. Hata mimi na komande ba ange, mena libere ma mega ma telefone. Unaona message ya mega nafika. Sasa kweli Mungu anaweza kupa mega? Bwana tusaidie sana. Kanisa tumetekwa nyara. Kanisa tumefungwa, shetani ametuikalia pasipo kujua. Bwana tusaidie sana. Kanisa tumetekwa nyara pasipo kujua. Na bila Mungu kutusaidia utaingia mu mitego. Juu aba kabaliste biko na pouvoir ya mingi. Kila probleme yote uko nayo, banaweza leta kwa solution. Juu shetani anaweza weza biote, juu ashakopia biote. Kitu moja tu ilishashinda shetani ni upendo. Juu Mungu ni upendo. Shetani anaweza kupatia biote, haiko upendo. Anaweza kupatia nyumba, gari, fedha, hakupendi. Iko na kupatia tu kutosha mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna kuwa sisteme ya tatu ndio muda wako naenda na mafundisho yako mrefu. Tungali mpointi ya kwanza, sisteme ya ine, aba kabaliste ya kwanza, shetani haizi penda envoûter 100 personnes, 200 personnes. Shetani anapatiaka full. Il faut kuwe na kanisa 3000, 5000 personnes, 10000 personnes. Bwana Yesu atusaidie sana. Na banafanya nini sasa juu wapate hii full? Huyu kabaliste wakati anaanza jenga hotel, sasa si mazabao tunajenga hapa. Banampatia condition atafute maiti ya bebe mwalizaliwa premature. Kama kwa balizika nenda itosha, wakati niko najenga hapa anachimbula, anaizika pale. Kisha ba masomo na kia kesho wanatia tu beto hawatajua nini balizika pale. Sasa yule mtoto anaanza oza, ile maiti inaanza oza. Ile mivunyu itatoka mule. Nombre ya ile mivunyu ndio nombre ya watu wenye wataingia mwa ile kanisa. Na ndio nakutana leo watu wanayala mu makanisa, atamwambie hii kanisa yako iko hivi, atakutana na pastor wake iko na zini, atakwambia atakwe mubaya ni wangu tu. Ndio kutana watu wanayala mu kanisa, habajua wanayala juu ya nini. Na wakati pastor ashafanya hiki jambo, na wao kamatiko na ingia mule. Kyote kenyole pastor anazisema kikwe kibaya, kikwe kizuri utakifanya. Ndio nakutana na pastor anaziambia mama kuanzia leo acha bwanako. Na mama anafika kwake anaambia bwanake mimi na wewe binafanya nini? Binaisha. Juu nini pastor alisema? Anaweza kuambia uende uzisha nyumba yako lete makuta sadaka hapa. Anaenda na uzisha nyumba analeta makuta mkanisa anabakia mpangai. Juu nani alisema? Pastor alisema. Haiko kusema watu wanapenda Mungu lakini watu biko envoûter. Bwana tusaidie sana. Na wakati wanainisia temple vile, ndio nakutana watu wanaya kama ilikuwa 5000 mivunyu, na ndio 5000 personnes itakuwa mule. Na wale watu maisha yao, madeliverance zitakuwa nafanyika mule, maprofesi zitatoka lakini maisha yao itabakia ile. Mateso zaidi ya mateso. Na utaangalia pastor tu watainukaka mule, wengine wote wanabakia chini. Bwana tusaidie sana. Na inawezekana wao uko hapa ulishatembelea zile nafasi. Inawezekana ushatembelea zile nafasi, wale watu wacha kuwekea mikono, inabidi upite hapa ku deliverance, mekedi utakuwa na deliverance hapa. Ndio maana tulifundishe mafundisho. Bwana tusaidie sana. Kuna kuwa sasa plan shetani anapatia bajumbe yake kwa ajili ya kugandamiza watoto ya Mungu. Shetani anaambia bajumbe yake, muache bakristo baende mu makanisa. Ndio nakutana leo watu wote wanaenda mu kanisa, lakini watu wote hawaokoki. Anawaambia mubaache baende mu kanisa, lakini mule mkanisa bafanye bitu ya kuzarau Mungu wao mule. Ndio biko makanisa leo. Ya kwanza, Mkristo akuwe na kanisa lakini asiheshimi yake saa za ibada. Kama ibada inaanza kana 9h, yatokea 10h. Atakia 12h. Ile yote ni mbinu za shetani. Na kwa mwingine mwanakuwa hana beko nafanya. Lakini anajisikia tu uvivu anasema ndaenda saba na kwa mkipindi fulani. Shetani ndio mwenye alifanya ile kitu. Kulisha kwa deja demo yenyewe kuna kusurveiller bila wewe kujua. Ndio maana watoto ya Mungu, kama unaona hii jambo imekufikia, kuya tukuombee Mungu. Kila mtu wote mwanachelewaka ibada ni alama ya kumdharau Mungu wake. Bwana tusaidie sana.
Shetani anapatia wajumbe yake wengine mission. Anawaambia mwende mufanye yenyu yote. Bale bakristo batena mkanisa basitii sheria za Mungu wao kwa njia ya kumtolea sadaka. Na ukiangalia kweli, kanisa za Mungu za kweli sawa vile tuko hapa kwa SSR, watu hawatowaki. Bwana tusaidie sana. Kanisa ya kweli watu hawatowaki. Lakini makanisa za huko kwa wajumbe ya shetani, jumba wanatowesha kwa kinguvu. Wanakuambia toa $100 utabarikiwa. Toa $100 utabarikiwa. Toa hivi utabarikiwa. Na habiko mu maandiko matakatifu na watu wanatoa pale. Lakini kwa wanakuambia toa kwa hiari yako, watu hawatowake pale. Usiwaze ni roho yako ngumu, ni shetani mwenye aisha ikala roho yako na anakuacha uende mkanisa lakini anakuacha uzarau Mungu wako. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Kitabu cha Malachi 10 kinasema hivi, 3:10. Aseme tulete zaka zote munyumba ya Bwana ili munyumba ya Bwana msikose chakula. Na shetani anasema mwende mzuile wale bakristo wasitowe. Ndio nakutana leo mkristo anaweza pata 10,000 francs lundi, 10,000 francs mardi, 10,000 francs mercredi, 10,000 francs jeudi, 10,000 francs vendredi. Samedi hatapata. Kisha dimanche anakia mkanisa na 1,000 francs kutolea Mungu hana. Bwana tusaidie sana. Lakini wajumbe ya shetani, kama kuna watu wanaheshimia kutoa, ni wajumbe ya shetani. Bakimwambia hii mwezi ni mwezi ya kafara, tuko na bezio ya 10 persone, atafaa yake yote tu aende aheshimilishe baba yake shetani. Lakini shetani shia anatuacha watoto ya Mungu tusitolee Mungu wetu tu tuolesha alama ya kumsarau. Bwana tusaidie sana. Na kuko siku wana wa Israeli walikuwa wiko nalia sana mkitabu kia Hagai. Israeli nalia juu ya mateso. Aseme banalima sana lakini banavuna kidogo. Banatumika sana lakini faida inakuwa kidogo. Banakula lakini hawashibe. Banafanya kila kitu kuliko aendelee, mateso yanakuwa magumu sana. Na leo kuko watu bavile. Ulishachuruza kuliko endelee mbele, uchuruzi unarudia nyuma. Ulishafanya hiki na hiki kuliko upande, unarudia nyuma. Na wakati hao watoto wa Israeli walililia Mungu, Mungu akatuma nabii akawaambia, uambie wale watoto ya Israeli, disi banalia vile sana, baache kwanza biabo vyote wapande kumulima. Baende bakate makuni kule, bakuye kwanza banijengee nyumba ya Bwana. Sasa bananijengea nyumba yangu, mimi naachililia baraka. Bwana tusaidie sana. Sasa shetani apendake vile. Leo tuko majengo hapa, tuko na pagala rangi. Nisikia dimasha wananiambia watu walitoa 3,000 francs Congolais. Bwana tusaidie sana. Eske shie wote hapa nani mwesemene hizi sha kupata hata 1,000 francs? Basi kuko. Shetani ameweka sheria usiruhusu bakristo batolee Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameweka sheria anasema kila kitu Mungu atakupatia tosha moja ya kumuletee Mungu. Lakini Mungu shetani anatia ile sheria asikubali utoe. Unaweza bakiwa na 10,000 francs. Na ile 1,000 francs ya Mungu naikula. Acha nikwambie ya kwamba bien-aimé, wewe mwenye unapitia mwa kipindi, unajisikia kutoa ni vigumu, unapata baraka na moja ya 10 unakula. Shetani alishakuteka nyara juu uonekane tu unaingia mkanisa lakini haumpendeze Mungu. Ndio maana ningekusii kwa kutoka munyao za shetani. Mungu atikubariki na 10,000 francs. Tosha tu ile 1,000 francs yako itie pembeni. Kwa dimasho tie mkitunga hapa. Mungu atakubariki zaidi na zaidi. Bajumbe ya shetani baligundua kisi kutoa ndio kubarikiwa. Ukiangalia batajiri yote, kila mtu uko na ufeli naye anagaramia. Aba magicien, kila mtu uko na maufeli na anasaidiaka. Unasikia alisaidia watu fulani, alipana msaada kwa wakimbizi. Juu yani na kwa shetani kubarikiwa ni kutoa. Na kwa Mungu kubarikiwa ni kufanya ni kutoa. Lakini bakristo shia watoto wake mimi tunapenda baraka. Hauwezi barikiwa kama haujue kutolea Mungu. Bwana tusaidie sana. Anaweka nyingine sheria. Muache bakristo waende mkanisa lakini basisikie neno la Mungu. Ndio nakutana wakati wa neno la Mungu wengine wanaanza toka nje na mwingine yuko telefoni anaanza chate, mwingine yuko anasema bana nisumbua. Haiko wewe, ni shetani ameingia mu maisha yako. Bwana tusaidie sana. Hizi ni mbinu za shetani. Hapa ni kwa mrefu, umeacha turuke tuingie upo ya pili. Mimi naona muda iko mfupi. Mafundisho yalikuwa seminari lakini watoto wa SSR hapa kiaje kwa maprogramu. Ilikuwa seminari ya kwanza hata lendi tunamaliza seminari yote juu watu waelewe vizuri. Lakini tukikwambia ukuya hautakuya, lakini faida juu ya maisha yako. Na hii mafundisho tuko na kufundisha hapa, makanisa za leo hapata kufundisha hayo. Bwana tusaidie sana. Leo nakutana mu makanisa balishatia business, biashara.
bananzaka toa la mai. Banaombea kama ni karton mbili za mai. Banasema hii mai wa $100 ndio mwakie kamata hii mai. Wa $50 ndio mwakie kamata hii mai. Sasa siki nibaulize kwa eske Mungu anakuwa komersa? Mungu hakuwa komersa. Mungu alitupatia kwa bure na tutoe kwa bure. Lakini makanisa leo buchuguzi ya mai iko ndani. Mai ya $100 ya kunawisha utoto wako mikoshi. Muko mafuta ya $100, muko mafuta ya ota, vitu yote vya kwa Mungu ni vya bure. Lakini leo tumetia buchuguzi makanisa. Na wengine wanakuambia tunaona esprit de mort mjamaa yako, lakini juu itoke toa $100. Sasa nibaulize hivi, eske kweli Mungu anaweza linganisha uzima ya mtu na $100? Kama Mungu anapenda ukufe, ukimupa $100 anaweza kuacha. Juu Mungu anakosa nini? Lakini kweli wanakuambia leta sadaka ya ukombozi, leta sadaka ya ukingo, leta hiki. Na wewe unapana pale unafurahi unasema, hapa ndio uko Mungu. Kwa sasa yako wanakuambia toa kwa hiari. Bwana hautatoa. Na sadaka ya hiari ndio Mungu anakubali. Atotoe $1,000,000 ya kushurutishwa, Mungu haisabie. Tunaingia mu pointi yetu ya pili, juu muda iko mfupi. Pointi ya pili inasema jinsi shetani anafunga maisha ya watoto ya Mungu. Hapa uko mafundisho wa mzuri sana, lakini mimi naona hakuna wewe naandika. Na apartire hapa itakufunza jinsi ya kuomba na kujua ni wapi maisha yako ilifungiwa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ama watu wa shetani juu wafunge maisha ya mtu, banakuwa na mbinu wanazitumia. Na kama hizo mbinu hauzijui, utateseka maisha yako yote. Utakesho, utaomba, utafanya kila kitu, lakini maisha yako itaisha vile vile. Bwana tusaidie sana. Na tukiangalia kuko jamaa zilifungiwa kuanzia kutateku. Na unaangalia mjamaa yako depuli zaliwa, tate masikini, baba masikini, wewe peke masikini, mtoto wako masikini. Mungu hakutuumba vile juu tuteseke vile. Bwana tusaidie sana. Na hao wajumbe wa shetani wakati wanaingia mnyumba ya mtu kwa kuja kufunga maisha ya watu, kwa kuwa wanafanya kazi zao usiku. Siku nyingine tutagusia juu ya ufalme 6 ze shetani anatawala. Ndio mnakuwa ufalme ya usiku na ya mchana. Lakini leo tutagusa tu yuluyulu juu tufundishe kwanza hapa kidogo. Na hii usiku ndio shetani anarenya kama hii dunia 99%. Juu mchana anarenya 35%. Ndio shetani anatumika kazi zake usiku. Bwana tusaidie sana. Na hii usiku watu wakati wanakuwa wanalala, ndio wajumbe ya shetani wanaingia kama manyumba. Na kuna kuwa vitu vitatu benye basorcier banatumikishaka juu ya kuingia mu maisha ya watu ama kuingia mu manyumba. Kitu cha kwanza banatumikisha pusi. Kitu cha pili banatumikisha hibu. Kitu cha tatu banatumikisha imbwa. Na kama hauko mtu wa maombi sana, usitiake pusi mwako. Kama hauko mtu wa kuomba sana, usitie pusi mwako. Banatumikisha hii pusi. Kazi ya pusi ni nini? Wakati banataka ingia mu nyumba yako usiku, kama uko na pusi na hauna maombi, ile pusi yako ndio inabafunguliaka milango tu baingie mu nyumba yako. Mwenye ashakuwa mlozi hapa hata niambia mimi anajua niko nasema kweli. Bwana tusaidie sana. Tunacheka. Hata tuambia, mimi tuko nasema kweli. Hii pusi yako ndio inabafunguliaka mlango banaingia mule. Na imbwa wakati yenye banaingia kulupango, shake tusikie ile imbwa ipige makrila lalamike. Ndio imbwa inaonaka vitu yote ya ulimwengu wa giza. Na hii ibu ndio inabapatiaka play yote. Ndio isikia kupembenia nyumba yako ibu iko nalia pale. Jugu. Ndio iko nawapatia consigne. Watu wanataka lala. Watu waisha sinzi. Ndio iko nawaita sasa jinsi bakuye sasa. Na saa aba sorcier banaingia kama nyumba, banakuwaka na anesthesia kichawi. Banaitupaka mu nyumba yote. Na watu wote maga moja banafanya nini? Banasinzia. Na kama hii anesthesia ikubana mtu mwa mnyumba, ndio unakuzanaka usiku unalala, unasikia banakuniga. Uko napenda toa jina la Yesu, mimi haliwezekane, unagombana mundoto, unagombana sauti yake inafungana. Ile bachao waliingia anesthesia kwa yabo haikukamata, ndio wanakia kuniga sasa kwa kingufu. Ndio na mkabu suwe si hamkuona si baliniga, basema hapana hatukuona. Bale bote anesthesia shetani kwa imebagegeza. Na wakati ile anesthesia bwana analisha watu, ndio wanaingia mu nyumba. Kitu cha kwanza wanaanzia kako.
ni ile chakula yenye mnaachaka mu machungu mtakula tena busubuhi. Aba chao banaingia kwa ile chakula banakula ile chakula yako yote. Sasa banamaliza ikula banaitapika tena banaitia mule mchungu yako. Njoo nakutana unaachaka unapiga chakula usiku unasikia haiko mtamu. Mimi nafika busubuhi na ikula unasikia chakula iko mtamu sana. Na mwingine anasema mimi napenda kipolo, mimi napenda mishalala. Huko nakula vitu vya chao balitapika. Sasa kama chakula usiku haikuwa mtamu, nini nitaifanya mtamu busubuhi? Esi nyama mjiulize basi. Na wakati wanamaliza itapika, busubuhi naona kula. Kama haukuombele chakula huko mtu wa maombi, bien aimé, maisha yako kuanzia pale inafungwa. Njoo nakutana watu leo na kupata chakula mnyumba ni hivi. Sijua kama mnabionaka. Ile ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, juu aba chawi bafunge batu, inalomba kwanza bapate ngozi ya kumwili yako. Na aba chawi wanatumikishaka panya. Njoo nasikia kama mtu alikuwa analala busubuhi, panya ilikula kwa migulu. Kwa mtu mashakuliwa na panya kwa migulu hapa. Mimi peke wakati nilikuwa mtoto nikuliwa kwa migulu. Sasa wewe utasikia haya kusema. Kwa mashakuliwa na migulu hapa na panya. Tutie mikono yule. Mimi niko wa kwanza. Wengine wanafaa sambla mimi najua. Ndakuambia ile nini inafaa nini. Bwana tusaidie sana. Wakati yenye ile panya inaingia, ile panya wakati inaingia inakukula migulu. Na busubuhi watu wanasemaka ase panya na kulaka inakuwa puliza juu mtu asisikie. Sasa mimi hata bauliza hivi, panya iko na pumuzi yapata gani inaweza kupuliza juu kule usisikie? Eske ushajiuliza vile? Panya iko na pumuzi gani ya kupulizia juu kulume usisikie? Na kwa mwingine alamka migulu iko navuja damu, panya ilimkula, mimi hakusikie. Panya iko na pumuzi yapata gani inaweza kupulizia wewe kisha kulume ushindwe sikie? Hii haikuwa panya kawaida, ni bachawi banajenkana na kamupanya. Kisha banakuya banakukula, anakamata ile mapusieri ya mgulu yako bule manyama anaenda nao. A partir ya bule manyama anaenda kukondane 50 ya souffrance. Anazitoa bule bukitu anabumeza, anabukula. Sana bumeza anakuweka mtungu yake panda 50 ya mateso. Ndio nakutana mtu maisha yake yote ni mateso. Uko mtumbu ya wachawi. Kama unajua ulishakuliwa na panya, kuya mercredi hapa tuombe Mungu. Pointi ya pili ya kufunga maisha ya watu. Nani mwenye yuko hapa mwashakaona iko na manguo valise anaamka busubuhi panya zilizikula? Mimi nilishakula yangu. Valise kwa nyaitobole valise. Unakuta tu balikula manguo aba kutobola valise na panya haiko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ile haikuwa panya ya kawaida, ni bachao balijenkane mupanya banakukia lumaluma kunguo yako banabeba bule buvitepe. Sasa banabeba bule buvitepe banenda funga banakukondane 50 ya maisha ya magumu. Ndio nakutana mwingine leo na kupata nguo ilishakuwa hivi. Depuis panya likulama nguo yako maisha inakuwa magumu. Bwana tusaidie sana. Kuna kuwa pointi ya tatu. Kama uko hapa ulikuwa uko mtoto uko nasoma, ukalamuka basi ukutana makaya yako ya masomo panya ilizikula. Ule mtu yuko hapa. Mimi najua tuko. Na wakati panya inakula masomo, inakula nani? Makaya zako za masomo. Ile panya inakula maisha yako yote ya elimu, yote inaikula banaitia mtumbu ya bachao. Ndio utakutana mtu alisoma iko licencié, mais pamoja na lisansi yake anaishia manyumba za pombe. Unakutana mtu kwa licencié lakini maisha yake yote hata pata kazi. Anapata lisansi mu 30, anafika na mu 60 haya pataka kazi na binaishia pale. Kama uko hapa bia nimekia mercredi tukuombee Mungu hapa. Banajenkana katana mupanya, banakula bilte yako ya masomo, banakula diplome ya lisansi. Sijua kama uko mwenye panya shakula diplome yake hapa. Panya ikikula diplome yako bien aimé, jua ya kwamba hautapataka kazi, na ukipata kazi haiwezi fanya miezi 6. Batakuangaje mkazi bakisema batafukuza 2 personnes, wewe ndio wa kwanza kuliste hapa kufukuziwa. Juu ya nini? Bachao balikamataka diplome yako, bakamata ile cheti yako, banaifunga. Na unabakia pale uko kontrole na shetani panda 50 ya mateso. Ndio maana ukutana leo watoto ya Mungu Kongo mzima watu walisoma, lakini kusema ile masomo ifalie watu ni bure.
Bwana tusaidie sana. Kusema ile masomo ifalie batu ni bure. Na hii yote ni mbinu za shetani za kututia mu prison. Hivi tu niko nakwambia ungekuwa kuna biandika njoo masije za kuomba wakati uko naharibisha, unakemea kila pepo yenye shakula manguo yangu. Kila mahali bachao walimeza manguo yangu. Haitapike. Lakini hauko naandika utaomba namna gani? Bwana tusaidie sana. Kuna kuwa sasa shebo tunakemeaka makamera de surveillance. Acha nikufundisha hizi kamera de surveillance na kuyaka na unaweza fanya nini juu utoke mu kamera de surveillance. Kuna kuwa ya kwanza mkila familia shetani anatia kama representant wake. Na jamaa yangu mie pasteur mko representant wa shetani. Na jamaa yako mko representant wa shetani. Bwana tusaidie sana. Asa banafaka nini? Banaingia ku parcelle yenyu ile ya ukoo pale kwa tate yako. Kila mtu kwa peko na kwa tate yake no. Atani ku village mwe uko nako. Banakamataka budongo ile nafasi banatia mchupa. Banakamata mti ya kifagio banatia mule. Kazi ile mti ya kifagio ni antene. Ata ukwe Bulaya, ata ukwe Goma, village yako ni Ijwi. Banatia mule mwa ile chupa na ile mti ya kifagio. Ule mchao wa jamaa yako anafunga mkamba yake mkiuno. Kwa kila mtu wa ile familia na mwenye baba yake akuonaka na mwenye bazazi yake abakujuaka, ule sorcier wa familia anajua familia yote. Na ile wakati banatia mule ile budongo ile parcelle ya ukoo, bana surveiller maisha ya kila mtu malitoka mwa ile kizazi yote. Atoko Bulaya, ule sorcier kuna kusurveiller. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana ukutana kila mtu jamaa yake kuna kamera de surveillance. Na kusema utoke mwa hii surveillance ya jamaa bien-aimé ni mpaka uite Bwana wa milele. Ndio vile banatiaka watu makamera de surveillance. Kamera de surveillance ya pili ni mule mchao wa jamaa yako. Wakati mwanamke anabeba mimba inafika mu miezi 6, kama hauko mtu wa maombi banakutumiaka 4 demo. Kazi ya 4 demo ni kuchunga maisha ule mtoto mwenye atatoka mule mtumbo. Ndio maana kama uko mjamzito, uko na mjamzito, kuwa mtu wa kuomba sana. Tunasema kuwa mtu wa kuomba sana. Hii mafundisho ndio nafundisha hapa, shetani apendake baba seme siri zake. Hii semeni yote nimepitia magonjwa, de façon que nifike hata leo nisipata hisi ya kufundisha hii maneno. Hii maneno ukitafuta kwa makanisa hautaiona. Bana tuma 4 demo ya kuchunga ule mtoto mule mtumbo. Na siku ule mtoto anaenda zaliwa kwa hospitali, ule mchao wa familia anakuwa mule hospitali, mulimwengu wa giza hataonekana. Sasa mtoto anazaliwa, banakuwa na vitu viwili banatafuta kwa mtoto. Banakamataka ile sauti ya kwanza mtoto analiaka, "Wa!" Banafunga ile. Anatia pale ku kamera yake. Donc yeye kuna uwezo wa kulilisha ule mtu maisha yake yote. Ndio alifunga sauti yake, kilio yake ya kwanza. Ya pili, banakamataka kidole banapisha mtoto hapa. Banatosha ile damu mtoto anazaliwaka nayo. Anatia pale mu kamera de surveillance. Kote kwenye ule mtoto ataendaka maisha yake yote iko kontrole na ule mtu. Ndio maana tunaomba tunazala watoto, lakini watoto bashindikana bahoni vo. Wewe mzazi ulishaonya, wewe mzazi ulishafanya hiki, watoto abakamatike, mtoto mu kamera de surveillance ya familia. Bwana tusaidie sana. Mafundisho ni ya mrefu sana lakini muda ni mchache. Inaanza ni dekuraje kusema tuendelee sana. Bwana tusaidie sana. Na ile ni surveillance ya pili ya familia. Kuna kuwa kamera ya surveillance nyingine sasa, kama uligatele ya kuzaliwa, unagatele ya familia kwa ya 3. Hii ya 3 inakuwa kama madushe zetu tunaweka ndani. Juu ni juu mudeko kidogo. Toilette ni biro kabambi ya shetani. Na kuko esprit yenye na contrôler toilette banaitaka Dr. Salomon. Ndio esprit ya toilette. Ndio maana watu wanaenda kwa bafumu, banaweza kuambia, mfumo anaweza kuambia andika barua, uende dumbukizie muwese kisha utapata majibu. Amwe bisikia kama kwa bashara kwa bafumu. Sasa ile barua nani mwanaisomaka mule muwese, nani mwanaijibiaka? Wese ni biro ya shetani. Ndio maana kama unaingia kama muwese unatoka kwa mzima, pigia Mungu mikono. Tutaacha leo wese tutazungumzia dushi. Kamera ya 3 inakuwa kama dushi. Mudushi muko esprit ine. Esprit ya kwanza yana contrôler douche
ndio wanaita Marie Marguerite. Huyu Marie Marguerite sasa utazungumza juu ya ufalme sita za shetani, anakontrole pia falme tatu za shetani. Anakontrole anga, ndio ya kufunga maombi ya watoto ya Mungu wanaomba na uvuguvugu. Inafunga majibu ya watoto ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Danieli 10, Danieli majibu yake yanashuka. Ba malaika agiza ya shetani wanafunga malaika, majibu ya Danieli sishuki. Panda 21 jours. Ndio kazi ya ile anga ya ile ufalme ya kwanza ya shetani. Hiyo control na Marie Marguerite. Na Marie Marguerite ana contrôler douche. Marie Marguerite ndio mwenye kubandugu yetu ba Roma banamwabudu sawa vile mama wa Yesu Kristo. Mama wa Yesu Kristo, Maria, haiko ndio wewe wanaabudu. Mama wa Yesu Kristo alikufa sawa vile watu yote. Sasa siminezi kufa, akakufa vile. Lakini wao wanamwabudu sawa vile mama wa Yesu. Na banafetaka kila lewi mwezi wa 8, le 15 ya mwezi wa 8. Banawezaka kufete siku yenye Maria alipandaka mbinguni. Ile siku haiko siku Maria alipandaka mbinguni. Ni siku yenye IDS ilishukaka ikafanya alliance na Eglise Romaine, ndio bana celebraka sasa. Me banaambia watu kisi ni siku Maria alipanda. Ndio banaambia watu contraire ya bitu. Ndio maana kama usha celebrate hii siku, inalomba upite ku deliverance. Mnakuwa DS wa pili. DS wa pili mwenye komule, ngoja tumsome hapa. Banamuita Gege. Ndio nasikia ba musicien mwa balimbaka nyimbo wanasema au nom de Gege. Ba mingi matumikisha vile na babale bakabaliste. Kuliko aseme au nom de Jésus, anasema au nom de Gege. Siko mwimbaji mwalimbe ile nyimbo. Na sasa wanamfuatia na jidefend, oh Gege ni tate yangu ni vitu fulani. Huyu Gege nao ni DS. Ni wa Mudushi. Kuna kuwa DS ya tatu ya Mudushe banamuita Madame Jacqueline. DS wa 4 wa Mudushi banamuita Madame Linda. Bwana tusaidie sana. Kazi hapa ba DS Mudushi njoo nakutana ba garçon wakati anaingia Mudushi, esprit ya kujimasturbate na ingia. Bwana tusaidie sana. Wakati jeune garçon anaingia kama Mudushi anafika kwa mlango ya dushi. Pale sana anaingia Mudushi anaanza sikia tamaa ya mwanamke. Mwanamke haiko. Kumbe wakati aliingia tu pale ile DS ilimuingia, mara moja anaingia Mudushi anaanza sikia ile tamaa na mpanda anajimasturbate. Bwana tusaidie sana. Vile vile na bamusika na bamama bababa, kila mtu mwenye ashafanya hii jambo, jua jinsi ulishaka fungiwa panda 50 ya souffrance na hapa badesi wetu tunakutaia hapa. Bwana tusaidie sana. Kuna kuwa kamera sasa ya 4 inatokea Mudushi sasa. Wakati unafika Mudushi unanawa. Wakati unanawa Mudushi mnabakia kama ile pofu inaweza kukia ukibambazi. Kama ulinao Mudushi na ni dushe ya watu ba mingi, usitokaje Mudushi na unaacha ile mapofu zinabana. Mwangia yako mai, zile pofu zitoke na mai. Ukiacha ile pofu pale, bachao banapiaka banaikamata, banaitia mchupa wa serenge, banaongeza mai banatingiza. Banakamata kama ni mgompwe banaenda zika pale mgompwe. Jinsi watu watakuwa napita kwa ile serenge, na njoo kisi maisha yako haitainukaka. Kama ni magari gisi uko napita pale, njoo kisi kuliko upandishe kichwa huko na shukaka. Biko na kushindilia. Ndio maana unakutana unaweza penda ubarikiwe. Mimi nikushuka tu. Unafungiwa mu marompwe fulani. Bwana tusaidie sana. Kuna kuwa sasa kisi wanapata kamera tulisema ya mwisho ni wakati unaingia Mudushi, unanawa, unaacha nguo yako ya ndani, kwa wanazoea andika wanazoea yanika Mudushi. Siko watu wanazoea yanika Mudushi. Na wakati unaiacha mule kama nakutanaka ilipotea. Na huko mwenye inakuwa kwa mule banakia kama habata ibeba banakamulaka ile mai ya ndani banaitia mchupa. Anaenda na ile mai. Ile mai ataifanya namna gani? Kama uko Kongole, anatoa la furaha Kongole. Anaitobola matundu na shindano, kisha mwangi ile mai yule, ile mai inashuka mule. Gisi ile mai inashuka mule, ya kwanza anatobola mikono yako. Hata upate $1000 itaisha. Ndio maana utakutana mtu anakuambia mie nishateseka, nikipata tu franga magonjwa yanakuya. Nikipata tu franga shida zinakuya. Nikipata tu franga njoo bilio vinakuya mfamii. Bali shatobola mikono yako unaweza pata, lakini habita ikala kwa mikono. Après pale banakamata ile franga ile balile pitisha mwele mai banaigunja, banafunga, banaweka sasa mutample yabo yulu. Ile inakuwa kamera de surveillance ya kontrole maisha yako yote.
Inakukontrole namna gani? Wakati yenye mtu anaweza kuprometre ndakubariki, ndakupatia kesho makuta, avant ule mtu akuprometre 5 jours avant, ile kamera na sone kwenye mnikamataka, ule mtu anataka barikiwa, banatuma mademo baende angalia nani mwanataka kubariki. Kama ni mie, banafamu mwae yote basukume demo ya magonjwa mu nyumba yangu, watoto wangu wagonjwe, ile makuta ningekupatia nitunzisha amo watoto. Ndio wanakutana watu wanakuprometre mais abatimizake, haiko probleme yabo. Maisha yako kukontrole, habapendi upate. Bwana tusaidie sana. Habapendi ufanye nini? Habapendi upate. Njoo nakutana leo maisha ya watoto ya Mungu inateseka sana. Kumbe watu wanafungiwa pasipo kujua. Watu wanafungiwa bila hapo kufanya nini? Bila hapo kujua. Bwana tusaidie sana. Tuingie ku pointi ya 3 ili tuguse ku pointi zote ndio tumalize. Mafundisho ni mrefu basi mimi hatuna muda. Pointi ya 3 nasema jinsi bajumbe ya shetani banapana masacrifice. Bien aimé, tuko mwisho wa mwaka. Hii mwisho wa mwaka kila mjumbe wa shetani iko mumisio ya kupana sacrifice. Ndio maana watoto ya Mungu tukue batu ya maombi katika hii mwisho wa mwaka. Bwana tusaidie sana. Bajumbe ya shetani ba kwanza ni ba politiciens. Bwana atusaidie sana. Na aba politiciens banapanaka sacrifice na muna gani? Jumu ulimwengu wa shetani mkutoa kafara mnakuwa aina 3 ya sacrifice. Aina ya kwanza, mtu mwenyewe kuna dua kusacrifice ni mpaka kuwe mambre wa familia yako. Aina ya pili ni mpaka kuwe mtu wa nchi yako. Maana kila Kongole mu dunia anaweza kusacrifice wewe. Aina ya 3 ni mpaka mtu wote mwenye ana existe mu dunia, ndio maeshelo zinapishana. Yaani ziko Bulaya anasacrifice na mtu Goma. Na amjua yamuona kila mtu manavala damu. Sasa hapa politiciens banatumika hai. Wakati politiciens banamwambia tuko na besoin sacrifice ya 10 personnes. Ndio utakutana député kwa Kinshasa. Anaita ba militaire kio kwa anasema kesho lendi mtie mapine mu balabala, batu basipite. Na bale ba militaire l'esprit na baingia. Banaingia mu balabala luyenge. Polisi na kuya masasi 10 personnes na kufa. Kwenye politicien ko alishamaliza sacrifice yake. Bwana tusaidie sana. Ndio maana tunatafuta kuambia watoto ya Mungu, tusikuwe tunaingia mu mamarshe za ba politiciens. Tusheba tutumaka mbalabala, banatupiga masasi tunakufa, lakini abo na watoto yao wanaikala Kinshasa, biko nakula maziwa, biko nakula asali, kisha shia tunakufia mabagabara. Kumbe kama ni mamarshe inalomba bale ba politiciens yenzo kwa wa kwanza na watoto yake na familia yake, na shia tunakuya nyuma. Ndio faso yabo kupana masacrifice. Kazi ya shetani Biblia nasema ni kuchinja, kuua na kuharibu. Anaweza baambia ima mamonima ziko mabalabala zote muvunje. Kumbe kazi ya shetani kubomoa, kuharibisha. Ndio utaona watu biko manifestation, banafika hapo kwa mabio, banapasula ile mabio yote. Banafika mtu alijenga nyumba yake na ile mabio banapasula yote. Kumbe ule nani shefu wabo iko napana sacrifice bila hapo kujua. Ndio maana watoto ya Mungu kwa vitu vingine venye hatutakiwe kufanya. Na si tu wa politiciens ya nchi yetu ya Kongo bashaka mata batu yote manake saki si biwelewele. Mtu anaikala Kinshasa anabambia tu nye Goma kesho mfanye marche. Mushamuona mwa ile marche, mushaona mwa mtoto wake, mushaona mwa ndugu yake, na anajua bia mkiingia watawapiga masasi. Na sasa mnakufa ye deja na furahi. Bwana tusaidie sana. Kuna kuwa kisi ba musicien banapana makafara. Musicien anapana kafara namna gani? Musicien iko na buchawi yenyeko international. Anaweza fika sai anaorganize concert hapa Goma. Mu stade limité. Batu wanakia banayala mule. Après le concert yake unasikia 20 personnes ilikufa. Oh balikuwa étouffé. Bwana Yesu atusaidie sana. Na wakati watu kwa étouffé banakufa, yeye ashamaliza pana sacrifice yake. Ndio maana watoto wa Mungu tusikuwe naenda mkila kitu. Utaingia makonsei ya bafali hapa, kumbe aliorganize sacrifice yake. Sawa unaingia mule na kufia mule. Bwana Yesu atusaidie sana.
Kuna kuwa bajuere kisi banapanaka nabo sacrifice. Leo wakutana mtu juu mimi niko fane wa Real, niko fane wa Barca. Kisha nasikia fane wa Real banapigana, fane wa Barca banauana. Barca kulesha pana sacrifice. Mewako Goma, bale bajuere ya Barca bakujue, bale bajuere ya ule Real habakujue, unauana na ndugu yako juu ya ekipe. Ndio maana Wakristo hawapasha watu wanaingia mbitu ya mamachi. Banapana masacrifice na muna ganile maluyenge. Unakutana Real liganye, batu na furaha, luyenge mtu anaenda jigonga mulijiwe, unasikia mtu alifanya accident akakufa. Unasikia mtu yuko na furaha baliganya anatoka na gari, anasaga 10 persone. Ile ni masacrifice ya bajuere. Bwana tusaidie sana. Mimi najua beba nafataka kabumbu, batanitupia majiwe leo, lakini acha niwaambie kweli. Ndio maana mimi sifuatie vile vya kabumbu, mimi najua ni masacrifice. Kuna kuwa aina ya mwisho, najua tunatamalizia pale ya kupana sacrifice. Hii sacrifice banaipanaka kutokea mu maneno ya kinywa chako. Ndio maana ningependa niambie ba jeune fille na ba jeune garçon hapa, hata unapenda mtu namuna gani, usimwambie yake niko tayari kukufa juu yako. Na ba mama ba papa, hata mtu unamupenda hata kufanyizie nini, usiambie yake mtu uko tayari kukufa juu yake. Kama ni mtu wa shetani, sasa unasema tu uko tayari kukufa juu yake, anakamata ile neno. Na ile ndio itakupania kwa sacrifice. Juu wewe pekee ushatamka kukubali kukufa juu yake. Maana kiitia kukuua, uko tayari tu uliitika. Bwana tusaidie sana. Na baminyo nasikia biko na maagano, vraiment niko tayari kukufa juu yako, vraiment kwa utakufaka na mimi ndakufiaka pale. Tufanye angalisho na vile vitu. Nilifataka témoignage ya mtu mmoja alikuwa mchawa kaokoka. Akashuhudia akasema yeye banamwambia atoe mama yake. Sasa najiuliza mama yangu namufika kwaye. Akatoa la franga akabebea mama yake. Sasa napatia mama yake franga. Mama yake anafurahi anasema mtoto wangu, vraiment niko tayari kukufa juu yako. Mtoto akafunga ile neno, akabeba mtemple yabo. Asa banakamataka nini wakati ushasema ile neno? Ndio banakamataka bana evoke roho yako wewe mwenye ulipana neno yako wanataka kusacrifier. Banaitia mkuku. Bwana tusaidie sana. Banaitia mkuku. Ndio maana kwa ndako bafuma anamwambia kaleta kuku. Na kwa anakuambia katwala kisu wewe kiingize mwa ile kuku. Sona wele kuku mtu mwana kufa mfamilia kwa bila kujua. Bana evoka roho ya ule mtu banaitia mwa ile kuku. Kwa sababu shaitia mule, yeye pika shapana neno wa kusema yuko tayari kukufa juu ya mtu mwingine. Bana kamata sasa kisu bana uwe ile kuku. Saba na uwe ile kuku mnasikia mtu alikufa. Bwana tusaidie sana. Na hii yote inatesa watoto ya Mungu pasipo kujua. Bwana tusaidie sana. Na wakati yenye mtu anafungiwa, utajua namna gani kama ulifungiwa. Unaweza fungiwa unaenda Bulaya. Bibi nenda Bulaya ni mwili yako lakini roho yako bali ifunga fasi fulani. Ndio utaona mtu yuko Bulaya lakini kila siku analotaka huko village yake wapi Ngweshe. Utakutana uko Goma, ulishatoka Ndosho, kila siku yendao kwa Mungu analotaka uko Ndosho. Sijui kama kwa mtu ashaona vile. Mahali kwenye unalotaka kote kwenye ulitokaka zamani wala kujambao ulikuwa kandani uko narudia pale. Jua roho yako pale ndio ilifungiwaka. Ndio maana watoto ya Mungu tukuwe tayari kumtafuta Bwana, maana pasipo Bwana hauwezi weza. Shetani iko na puissance ya nguvu sana mwa hii dunia, bila Mungu hautaweza. Na kusema gundua ujanja wa shetani hautaweza kugundua. Kama ukujaliwa neema na Bwana hautagundua ile ujanja. Basi tuona muda wetu unakuwa mfupi, bila kuiba muda tunasema Bwana abariki neno. Amen.